Sanibonani lona uVantra ufana waseLondon ngizalwa la eLondon. Okay, mina ke sengihlala lapha eClesprit ePimville emakana Gandeni. Ngalimala 95 Christmas Eve besingapha ngaseBoomtown emagroundini so disarm sathola ibhasi lo muntu besumthisama bheka la ebhasini yabo so sangena ebhasini ngihamba noMandla Road Boy wala Orlando ne sikhule sonke sizabalaza singama Africa upotwa akabethwa so that day safika ke masifika sangena ebhasini okay masingena ebhasini ilama bhasi akudala angavaleka open yabo so uHotbo wathi kimi empinjana nangu lo muntu ufana ukuthi somthisama okay ngambona lo muntu ithema ngimkhomba ngesibhamu masithatha lesibhamu salephoyisa lephoyisa leli wayenzeke enye into lapha yana mfethu into ebesingayi expecta wayabona uzubona ukuthi crime akusiyinto egrand thina siye lapha ngokuzitshela ukuthi sizofike lapha sithathele lo muntu isibhamu bese siyabuya uyabona unknowingly ukuthi lo muntu lo uzoreacta kanjani angazi ukwenzakalani wangilento wangiphusha makangiphusha isibhamu salenduzana ngaluzi control mangiluzi control wasibhekisa ngakimi wangishaya ukuthi ngiwe nini kwenzakaleni angibonanga wa retaliate yazi maka retaliate uyenzani lo muntu lo ophethe le firearm lo ekumele uyothatha naye le firearm uyangishiya uhamba phambili uthi lento uzoyithatha ayi1 yena so bese wena usale emuva manje mina sengiselele emuva manje kusho ukuthi uyenza kuba ngathi manje mina ngisekho lapho but ngikhona ngila iduza ngikho kude uyabona angisithe lo muntu abe phambi kwalomuntu afika amkhombe kanje negani le firearm yakantanga kuseya sana untanga uzongihlanyela uyabona ufuna ukuyilanda back the meantime acabanga ukuyilanda back nohata bese kayiphendulile sekayibhekise ngakuye kanje yazi untanga uyenzani uyayibamba naye but uyibamba kanje bamba la ngezandla zoyi2 uyibambe kanje mfethu ayi yapari yamshaya mfethu usho manje mbone nje sengwile ngene kuvela my sister lo intombi yakhe sekemba amathi suyatu uzwile miyeke uyabona ngoba phela lento yenzeke lokushini uyayibona la ile inqaphi uyabona ama inqapha ulahla leya firearm phansi yazi manje sekayenzani sekadonsa leyo mthetho le befuneka mtshele mfethu sine njalo kusinda kwami kanti ngizosukuma ngiweka i3 before ngifika lapha ekhoneni umunye umfana bathi ubhuti angifika lapho ke ngalala istupini mangisalele kanjalo kwavela umunye ubhuti bathi uCliff uhlala kuso le street lesi ngoyehla kancane khona la eBoomtown khona la ngasemagroundini then ke thathwa iambulance kwami ke fike ebhara ke into zami ke zashesha angifake ehotini so ngicela ukuthi ubonise ababukeli la wadubuleka khona ngoba ngathi mangibatshela last ngithi bakudubula ngathi 10 to 11 shots ababukeli bathi ayikho lento engikhulumayo bengicela ukuthi sibabonise ama gunshot wounds la walimala khona asiqale la buketi le shot le yesisandla kancane le shot le la yiyo lemenze ukuthi uyayoflya siyo ngoba yiyo le yamphusha ne ungayehla ke uveze nalawa amanye le ngikhuluma ngayile eyokuqala la bekaphefumula khona akhuluma khona ngemic and then nawo amanye ama shot